Various taxi owners from different parts of Mau Kinro and Nongkrem met today, the 6th of February 2021 at Lat Nongkrem to voice their support to the strike called by the Joint Action Committee. Many who spoke at the gathering said that they had borne the days of lockdown patiently and suffered the loss of income without any complaint. Now, when their very livelihood is at stake, they will not bat an eyelid to continue with the strike until their demands have been met. Presiden langsung kam ignisi media ki press pelawan banyak kendo i katunhon akan dikecaka batang kawai ngakwa banong telingin yang sepret ng tulan wadangi kum ki driver taksi bat ki try kali ngila sya sitom men sem ya ka corona COVID-19 kato kisnam nyaw banai pra banai ngidang long kumne ngidang im kumne ngong sya sitom sok menta ngin ay cingkel sian lang ya ka iba chua baila alkonai cek to kaseng ngin ay ka cingkel sian ka bapura ngin jeng lang ngin snok tilang hadu bandejok lem dangi la sitom ngin nam job no tangi la isa sapra tang si menta tang sausngi hau ngi la ya tangan ngi sutho mo belam sngi bam met ngin sutho ya tak jeng tangan leng ong sya sitom ki driver taksi le ki try kali bangin job wadangi ong ban pengkeu ka bai kali tang sipang ai kinong syong kali la sya komplain in pengkeu mangin dai tang sipang la komplain la khot hajiu kata kamla belong ngma ban kamai ngala huri hurano kala cemila kam poisu ngong bet ya kalsian pelai bet hado ban de job namal sedekal sya asam sipi syongrel kia holtal kia strike yo bat ya kalro msya ban IT surok ngirok idai ban long kumta lamda ki chaj ban ngi kimrong kumta dai ka chu sipichu dai ngimla ban keu hakayok kakot ngimla ban keu ni syuko mai kendoi sikidoi de kata kadau ba chaj belu kasi ngi ngimdon ta kicing teli ngilong kumne ngi suut simet ngilong simet lei kene kapol ba menta ladai kapol yangi ban ya teli lang ki baduk lani ki basuk kinong syong kali lani ki banyak kali belon kali ini im lang kumchu khnang bakali ba chaj belu chungi mal ni khmat dai ngin im te ngamut manong sikiten te sok koi kicing lang wada don kalat ngin ya khot bat turis bat private bat local taxi bat bus bat kini ki vehicle martial vehicle trong ketrok ngi di ban khot ki ban kumcu ki onong kumcu ki im kumcu mentaro ndai haba katat kumni ketrok lo katat hai ka bai kali tungong ba ngin nang yela sitom ngin ya sya sitom ya sa sliam lai sya katom mesem nyo benai ngong ya sya ngong la da si benai al benai ngong to bet sya sitom ta mesem ngi im ke im dai tak dau ba ngin ya teli ngin ya bet ngin job ya kene thong la da